الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Mian isi atat waktu tadi, ni amen bisara sibuk simpatanku. Pinne pitu ko iya kaba Jumaat duwe na ngaji. Asa ne tiket ben kemo. Ek manusia pitu ek na ko itu ngaji pituhanin ine mian ek absen. Nasabi bang pinay duman ngaji nagi absen. Iki absen. Pituhan ten bit wa kasal benar. Kemetak na ini duman kita pangaji. Duman kita pangaji, pikir duman kita madrasah, si madrasah Dubeng kiti gak kiti magbuopin sil duk mian ke atas pematan tibi mian sumegua pitu kiti bi mian barang-barang tibi samian mian kaba Jumaat dubeng kiti bi ngaji sumegua pituan tibi kesua duk prinsipok mian bahasa pakale si ambandangan parangan negi tibi bisara mahabin aja. Bagaimana nak aja pinale si mian pekter si ubisan pekterebuhan de mian gara te bisara amban bisara nagdiscuss na sa samihan atau bisara mian pasal bang piye sweldohin atau bisara bang sumian tinataan sweldohin atau bang sumian pinain ini exit sa amin nabuhain bumutabog tarap na si folks pimituhan ng basa bisa hetin ini batang minda-minda amban bisara may iyan noos ini kinibaan din natin pinikilan bisarahin atau pinikilan tabi duman aja iya salben na kita bikemon duman aja pinte bang lusul umma atelos at pet yamian enuhin pinain bang sumian sweldohin atau bang ini pemelite kenahin atau bang ini samian mian kita biwan bang lusul umma ate so kan kita dito pinahaten bi atau pinikilan bi bisara mahapin bisara mahapin yene bisara pasal pag-akhirat duman bisara pasal pagdunya sa anihan. Ayen, duman kita ngaji, sumegwa pakale kita bi. Duman aja aku ruban kita bi. Kaya sume, na kuan ita nang tanbi, agar bang petek ka bawo te ka tiyaw te ka ampege supaya kita bi tinen ke ganti-ganti misara sa mian. Duman aja pinti ako sa amin misrain, supaya kita bi mian naruk beke misara sa mian duk makipek gurung mian pekilan misara badang wa misara buha, ine misara kan tak makhaps kita ini. Terus ko itu asal benar. Mian pege pito kita bi ini bisara pinatin bi bisara mahabin mian kuitu bisaratin bi pasal bisara mahabin bisaratin bi pasal bisara mahabin iro itu pengandakan Allah Subhanahu wa taala sekitin bi yatinin bege pesed pagtabang-tabang si iye bisara mahabin atau si nang mahabin atau si kahabain haja samia itu nagpagtabanganin dinagpagtabanganin dinagpege mian tipon-tiponanin mian sumagwa bang bisara yan mengge mahapin bang bisara pikilan mengge malatin sa mian dan nagpahili kita maniya bin Allah Subhanahu wa taala sumagwa bang mahapin bisara si pikilan si mian plano iyan at nagpiho kita tipon-tipon sa mian ubos pito si ko ito mian binisaratin bi mian remesinin bin Allah Subhanahu wa taala kusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ina darang sisi misra kasi ini kaba patinan kita gabus ne dembulan 2 bulan samian subjek TV sabalik kita bisi bisara sedini sa amana pembul amian pisman amian tap sinan sa bisratan bi bisa Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu peluas tu kita atahat semua masih asal related to si bisa etin Allah Subhanahu wa taala. Ibal di pasal pintu ini rukun. Pero Allah Subhanahu wa taala pusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir. Bila serahin nasi ini inaghanin pinagbasahin Nabi Muhammad ng buah do. Open na Muhammad. Fadzakir itin message ko open. Message ko open ne. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pag iya pinabang ko itin message ipin ne makhapsi me yene manusia mu'min pinasaman nun. Iyo makhapsihin. Tin message ko. Message yo tinangaga ko mian Muhammad Allah Subhanahu wa taala pagi maghapsisihin maghapsisihin
Ubus ini dinak Allah subhanahu wa ta'ala PMS pusi Muhammadin. Ini dinakin. Padakir ismanu je. Padakir ismanu. Jadi zikirinin. Itinin bang sikit siakan nebut. Ini nebut pelain. Nebut. Yang mau isap pilih asal pengesebte sa mian ini mian Tuhan Rabbul Alamin. Duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk pilih pengesebte macam tuate atau apa. Gesa tekalip patu yang kita ini mian. Ubus nasihin. Padakir. Nabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad meseb keu binne. Ya binne memeseb bang keu binne meseb. Ye pinne makahap makasanjang si manusia yene mula-mula manusia mukminin sa amin di makasanjang sini makapsihin baka umesep ubus min Allah subhanahu wa ta'ala fadhkuruni adhkurukum atatin itu sababan itu enggak kita ini enggak kita luukan enggak kau magsabayangin enggak ko posehin petotan inusan enggak ko meghejin mian lu peking meglugtula itu antim di samian binsan adi cuma gua pinne fadhkuruni min Allah subhanahu wa ta'ala bangku pinne esebbi pergi min Allah subhanahu wa ta'ala bisramian o Muhammad pinne meseb keu padakir desmanum pinne si Ye pinne sababan bang neseme ke eseb tujuaku. Allah subhanahu wa ta'ala ye pinne makasadyang siya pinne Allah subhanahu wa ta'ala. Tampal muminin. Esab ebe meseblay. Meseblay. Kuwege mesebin. Allah subhanahu wa ta'ala fadhkuruni adhkurukum. Bangku pinne te esebine sababan amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak nikam dak kuye pinne seban dak tekam pinne seban siye ubus esebine ku mas labi aku pen Allah subhanahu wa ta'ala adhkurukum esebtu rabbin nekam pen Allah subhanahu wa ta'ala esebtu rabbin nekam ubus ku inge pen esebtu Allah subhanahu wa ta'ala itu soalin yung ko mali tabang kita pikir ku inge pen esebtu Allah subhanahu wa ta'ala pikir penne padhkuruni esebun biku sababan ang ban beste te esebtu Allah subhanahu wa ta'ala ini pinne eseb kurus pinne ka yung diko indama asan ko inge pengeseb dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita eseb de samia pagi bangge eseb de Allah subhanahu wa ta'ala maslabi kira kita eseb nasi bisrain supaya wa bang penne ko eseb mas alabi aku eseb dari pinne ka Allah subhanahu wa ta'ala so pilihan di ko itu yung diko nabang ka mendel soma ko inge pengeseb tebi Allah subhanahu wa ta'ala hinang teke pangandakan sitri kamu salah dukun zikir hinang teke mon pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala duk sitri kamu salah sitri kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ini duk bian si sehingga saja zikir tujuh si elok sangen Meksiki tujuh si dalam daerah dalam sangat bersama sini be si indama si Malik nama bukan kuingin pengesep dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang berkata-katakan ini yang mengatakan peninggalan penegasan dan buah amban yang pengesep Allah subhanahu wa ta'ala tunggu makna lombok si Mubin sehingga pengesep dari Tuhanin duk isab kita bisa sebuah ini sama pakai kuruni bangku pendek esbi esawon biku pada Allah subhanahu wa ta'ala adhkurukum demikian pendek esab pendek cuma gua bangga pendek gua esbi nasa itu bisa lain tidak ya gini nasa Allah subhanahu wa ta'ala adhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun ubus bian yene pengesep dan buah amban pengesep tujuh Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan dan buah amban di mana cabente yene asal pengesep tujuh pengesep tujuh penebut tujuh penebut tujuh Allah subhanahu wa ta'ala dan buah amban ini
lebayan pengesep bi Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita biasep ne bang sebut bi Allah subhanahu wa ta'ala. Kau ingin penebut bi teman. Kalimat la ilaha illallah. La asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Semari. Kau ingin penebut bi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kung isab penebut Allah subhanahu wa ta'ala iya baranen bir asal benar tersebut ne mismo iya manggil saja nebut iya bangkite bi mismo bisan iya baranen nebut iya namanggil saja kita bi nebut Allah subhanahu wa ta'ala kita bi mismo Allah subhanahu wa ta'ala iya bisa ada dalam Quran asal nebut tujuh iya irin umbul dan buah sababan amban pengesep pengesep Allah subhanahu wa ta'ala bayan pengesep Allah subhanahu wa ta'ala kita bi bagi sab esep bi bagi sab esep bi Allah subhanahu wa ta'ala atau sebut bi Allah subhanahu wa ta'ala bin Allah subhanahu wa ta'ala sila kami ke mesep siapa ketanu bangsa inggi Allah subhanahu wa ta'ala nebut si barane sila kami sikibut si rasul Indah apa ko? Saya ingin penebut Tuhan si barane. Asal magsahadat dia si barane sabiat sebut itu barane. Si Malik, si Omar, si Fox, si Mubin, si ano. Gak bekas subjek TV. Gak bekas subjek TV sini. Si Bas. Bakas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Syahidallahu. Subhanahu tadi. Si suratul Imran. Claro, claro. Man bisa gay nebut, bang ti tapi bismi Allah subhanahu wa ta'ala, benne syahidallahu annahu la ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala sebenar dan Allah subhanahu wa ta'ala asal nebut benar-benar kada atuan setiap dia. Nama kita bisa gay nebut Allah subhanahu wa ta'ala. Important tinen kemudian saya Muslim. Dembuah amban lebeyan. Ini asal hinang tibitet ilmu. Duk kita disebut Allah subhanahu wa ta'ala kita. Gay tekeipat Allah subhanahu wa ta'ala asal subaitet gay tekeipat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagzikir. Sedih na magsambahayan. Pinakemura na lebeyan. Pinakemura na lebeyan. Una binisram yan. Buhat sa kita bipin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gana magpain kibuhatin yan. Dilatin. Duk pamante be, pamambe be, bang pamante be, pikir-pikir te pitu sebarante be kemon, sebarante ben kemon agen ben ine, mian magsaget kulang, mian menggay magsaget isi hindok tolang bang niya isi ne, niya tolang us ilibot duk isi, ilibot duk isi. Supaya ini naman aja buat supaya kulang. Supaya dan buat amban ini pamam pamante bidella tendi. Gana kepekeng ni. Bisa dumisara de gana emo samen della ten usa samen gana kepekeng ne pegi sam gana tolang de lai ini nag ini ne ebe pasag na che tin gana getuas di anu samen. Supaya sisi usa samen. Ma della temin. Sebarante bidella temin. Tandaan della tembi itinin nian isi kemon sumegwa sige osal tebi sugara kepekeng ne dok bisang kita biatinen osal tebi kita kiles agen kita kiles satu sana nus antag penggunahan di pengsikiran tembi rumen antag sumegwa mula sedella tebi inin pememura Allah subhanahu wa ta'ala samian dok dembua ampan itinin hikmatne sedella samian gak pemetaran ne tolang supaya gay unit maglagdik sa amin inosal wek sa amin ini penebut tujuh Allah subhanahu wa ta'ala mat bidal ati ba gana pekok tutungan gana ino pemisara dan mekia gana keno gana kepekeng gana ke mian ketuas nembu amalarian fazkuruni azkurukum bangku sebut bi demikian aku Allah subhanahu wa ta'ala sebut terus akan terus in nembu amalarian penebut dari Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa atat sebut dari sigi-sigi penebut niya
Bang kita be guguto en ngenenge. An ni ko. Ni akan penimbe subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Gagal siya pinapal sila dan sa amin. Ni misal aku. So ada mo ang bangka mo si pijib pakale tinga bin dilla bin Allahu akbar Allahu akbar. Gaso pala subhanallah. Ni abot ke buat dia. Ini tirin tanadan penebut te bitu Allah subhanahu wa taala. Dan buat melebela sa subaitan sebut te bi ini Allah subhanahu wa taala. Eten zikir, eten zikir sa. Us. Pero Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal fiddah wal waraq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum qalu bala ya Rasulullah qala dzikrullah. Pero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakhante pinde kam niya pinde bang tehinang we biene sahab hap ne hinang tehinang bi khairi amalikum sahab ne hinang ta enum yan ene hinang mo tehinang bi yan wa azkaha inda malikikum dukene mike suci tabanan suci ne yene kaam si Tuhan bi bang ne kamul si Tuhan bi bang ne pinne tehinang bi hinang ini warfaiha pi darajatikum duk meke tambah menambah ini pengangkat darajat di si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala sanya bang tehinang dinin wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal waraq duk hape amban meke peg sadaka kam yene bulawan duksin samian meke peg sadaka atau meke peg zakat samian hape amban etinen Allah amban ini darajat ini ambang kita makapaggasto sa amin duk wa khairul lakum duk hape amban yene sahab hap na hinang yene begjihad tujuh Allah subhanahu wa ta'ala salat ini begjihad bang manusia in mate si pegjiharan ga niya etinen ine bisra Tuhan in ga se mate si Allah subhanahu wa ta'ala mate bang si kita manusia tetek baranden sumewa bang pagdilan kubur di samin pinekelum si Allah subhanahu wa ta'ala kinasan irungan rahmat manusia masahirin sumewa bisan saya sahid siya bang niya tahinang bihinanginin hap pedrasat bin ambanin manusia masahid le samin kimitene hape bang kam makipagbono etin makipagitubang duksatro ubus bang tahinang bimipin Allah subhanahu wa ta'ala ubus qalu bala ya Rasulullah pid me sahabatin ini pinne akahanun pinne kami yene hinang maka suci si kami si Tuhan kami duk makapagtabmatambag razat kami sa Allah subhanahu wa ta'ala duk hapi amban makapagnapaka makipagzakat makipagsadaka bulawan duk pilakbi duk lebi-lebinan hapi amban razat nagjihad to Allah subhanahu wa ta'ala akahanun pinne kami duk kitawan kami duk kibakina duk yan kami pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene pinne se mura-mura na hinang di subay hinangon pinne yene pinne sebutun bi Allah subhanahu wa ta'ala kemon amban parkala gana pinakahap darajat nen amban bang sebut bi Allah subhanahu wa ta'ala ini medbutnya Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sana kemon na bayuan sebutan sana ini yayin pinakahap namban kemon wege hap amban kemon wege hap amban kemon hap amban magjihad hap amban meg napaka hap amban meg kemon nin dagilis pag-ini pag sinabutin duman sinuk sinahinarapin sunu Allah subhanahu wa ta'ala nini nagibuhat sigitibi nagibuhat sa Islam dan inte bisra ko sigitibi lu kati magdrahe bit asakatan tabi asal magjikir kam nagitibi si stoplight lumingan sa amyan pagibuhat game ke lepa matate game ke lepas akate bisame magzikirin subhanallah Allahu akbar alhamdulillah ini subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah gage asal akan testinganun bigay makipikin kita biyan da kam lipat bang mabaya kita bi inese bo Allah subhanahu wa ta'ala inang tagna inang tabi tene sedine ang banbit na sambayang tabi sedine ang ban me enero ko isang mele inin tagna etinen kedwan tabi darajat amal Allah subhanahu wa ta'ala ang banbi'enib kaptangan fisarakum yan etin misara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dok bian hap amban kemon martabat amal martabat ambal ubus ene sababan bisan dukit ningko pasare-sare nengenengel lengan samian misara delak dan bisamian gay tekele sawe tebe kita hadi nan bisan agan barant bege tekele tebe so delak dan bisa usah magalat tiklat samian ene butuh Allah subhanahu wa taala ini bang tedok tebe nin tenang tebe nin hap amban ene tebe saramen kemon darasat butuh Allah subhanahu wa taala. Masa mamian si manabalik ini oras dan jubus supatan TV pasal zikir Allah subhanahu wa taala si kedua zikir bang ini pinagahap amban ini bian Allah subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam temannya darul bisalatin bisab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Supatan TV bisalati pasal si manamian ini pasal ini selampung-lampung ne hinang tujuh Allah subhanahu wa taala hinang TV ini ibadat selampung-lampung ne duk semua asal kekan apa manusia na kelupahan we kelupa we tin ene magatak ada kita betin pagzikir tu Allah subhanahu wa taala mian bisan duk kita ningko pereng deheng pasar sare lumbengan data hina sabian tenang tu sebenarnya sini mian bermusakara kita mian bakas turun me dalam TV tenen magzani bisan onat TV ne pasal zikir tu Allah subhanahu wa taala mian bangkit TV hatu si Omar dok si Ummal pagi magtipitian salin endo yan mian tinileo pinain Ummal atau Omar tu kita bina kemon sa Anas Jubair kemon kita TV bangkit TV nembuat tinina na nembuat dalau kita TV Ummal pinain ini agamanu bang teleo tekeo ini agamanu bus ini sembung Islam derecho direct gani apa besar mobil domen ku penne protestante domen ku katoliko domen ini samen agama semua ila Allah subhanahu wa taala kita domen inna ad-dina indallahi al-Islam gani direct asal gigi kita pikir-pikir ini agama tu gigi maksud ni sesuai tu gigi sesuai pinai ini answer asal direct agama pun agama Islam Umar tahu tidak tahu asal klaro ya gigi buat ini agama tu agama Islam namaan kita bang kita pinang agama tu kafir kau atau mag protestante atau mag pari kau sama namaan kita so guys semua mungkin direct ini agama tenbi agama Islam dengan ini rukin kemon manusia kita ini kita ini ubus manusia tegesi manusia demikian isab Anas taabut kau mati ile dalam kubur umat niatek kedua malaikat nilau kau ini agama ini yang saya Anas Islam. Sampai orang tengok bisarain ke mantu dalam dunia kita sampai mek dalam kubur agama tenbi agama Islam us daro kita ya so balik kita pisi tagna ini tagna bisrate ini pun kita butuh pinain sini Tuhan dulu mah Allah subhanahu wa taala direct murah kemon soal ini ini murah kemon ansirinin ke Tuhan TV kemon tertib TV sini Tuhan nun Allah subhanahu wa ta'ala saya bisratin mereka dia manggis agay magtuhan sa Allah ta'ala bang titi binte etin anak yakanin mismo may bisayan Umar box may Kristanian sa titi tabi asal ketawan den dumen Tuhanin si Jesus sentuyan dumen den Tuhan sabihan ketawan da asal ketawan den mian Allah niya asal Allah Ta'ala nun so agay asal sabihin pagyan niya wasate ga siya direct pagyan sabihin dati na neme tagnan sa amin basta si lumbawa na isa pagyan sa amin may lumamati tagnali kay Jesus le so kita kita bisiyan bus pende mian basa mian kuetuhan do atawanen sampai bisaya pagyan basa mian pegua iya kaniya anak ni akaniya ini kaniya asamane tekite we de sa amin si ina magmata ni Mariam
Terus pindah pas anak Tuhan. Nabang na pindah anakin pindah may tato asali do. Terus gak na siya direct numba to jum amma dan bahasa ini Allah Subhanahu wa taala kisilikan dan supaya pamano pindah mismo pindah anak dan may kepekal lumamati. Nang kana ini sunong bawa sa mga kinapos sa terus kinurus wa so ga ne ini ilang Quran nan bisrahin mian dumen duya syaitan te ino ran oras mian Allah Subhanahu wa taala inanu ilapas wa ne nabinan etina yuda talangit isa sa oras mian naga sumewa bisa saya sa ketauhan der main ya Tuhanin isa sa niya etina pansari pusi etina pusi isa dok si ina si sa mian sumewa bustan siya sa pigibarat na maslami na kita prit agama Islami asal bang kita tinilaw Tuhan tenbigan yang sedih sumewa Allah Subhanahu wa taala. Demikian tawat ko dalam kubur ma. Karena bisa tapi tawat kita pinag dalam kubur hanggang mian balik pinikelum kita Allah Subhanahu wa taala pag sebab ini duk kita tetilaw ini si mula-mula 4 perkala. Esa sine panagnan sine Tuhan nun. Sine Tuhan nun. Ini anjar tadi tu si dunia tu si Umar ganya asa direct gika siwa ngapi gika siwa tinilaw sa amin pinti Tuhan tanbi Allah Subhanahu wa taala saya sina Tuhan nun Tuhan tanbi Allah Subhanahu wa taala demikian dalam kubur saya ini sab tilawin dumen ne malaikat anumen ne manusia pag sa manusia suay malaikat tuk manusia magtilawin sa okdalay sa dalam kubur bang tu sige tabi manusia pag sa manusia kita pag kasi sa manusia sabi magtilawin. Sumigo alay dalam kubur, magtilawin malaikat duk manusia. Malaikatin sine Tuhan nun. Temo suwailinin to si dunya sampai magdalam kubur. Ini uncertainty. Kung sa bansin mo tuhin kada sa di ini Tuhan dan bi Allah Subhanahu wa taala. Na, ini subject dan bi. Allah Subhanahu wa taala pagi Tuhan dan bi Allah Subhanahu wa taala. Kuingge pengingat tebe Tuhan tebe Umar. Tunggu. Mungkin tak kita gay dapat. Pagi pinti bahasa Tuhan tebe Allah Subhanahu wa taala. Kuingge kita bi mungkin tidak asal magmatan ng Tuhan si Allah Subhanahu wa taala. Tunggu anas ini. Pagi asal masih may tag na tilaw dalam kubur. Daan bang sedunya okay ini. So bang dalam kubur tag na pagpekelum kita balik ko Allah Subhanahu wa taala. Pag magkasayo kita ang dalam kemitete lisamya dalam kubur ini pimalaikatin sine Tuhan nun mandrab Dekaraw okay ini begini Tuhanin sine Tuhan nun mandrab na pinte Rabbi Allah bang nangitauhan ang sinin bang wala sabi Rabbi Allah sumaguwa, bang manusiain ini. Bang manusiain. Gay kitauhan niya ang sinin. Nang tinilaw ang malaikatin. Gay kitauhan. Bang manusiain. Gay kitauhan ni Tuhan niyan tusyak to kelum. Sine pangansinin. Ine pangansinin tapos magdalam kusin. Inan certain. Buwan tag na ati lew. Sine Tuhan nun. Pemalaikatin. Swakto ka magkasayo. Nah, nabang manusia hindi kitauhan ni Tuhan nento si waktu kelum. Mas labi bang dalam kubur, girisap kitauhan dan senen di dalam kubur. Bisan sulat tabi tur tak atas, pinain sina Tuhan nun, sulat tabi. Estadihan tabi nete, pinipagkitaw dalam kubur sila Tuhan nun Tuhan Allah SWT. Asal memorize tabi tatin sampai si kimitay tabi. Sumaguwa, bang hadja sayan bustan pag memorize tabi. Pengingat tibihin, daki tibi ngasi-ngasi. Yene inistadihante me tu si dunya dalam katas lai. Jedo etiran ke pengencer tibi le tabut dalam kursi. Ene malaikat mulut tibi. Soy pagmatan tibi. Pentuha pen malaikatin dan itu si dalam si dunya. Si kubur dalam kubur kita tibi. Pagi nasal masih ini, nasal akad tengah makan penukun sih. Gua aku sih tibi masih. Kekahan amban manusia. Ini Tuhan pun Allah Subhanahu wa taala. Kue ingge bustan tag Tuhan ni Allah Subhanahu wa taala. Siya pagmatan tin. Nabangkay itinin magmatan. Walhasil ini dapat iya. Dapat kita si Allah Subhanahu wa taala. Megtuhan si Allah Subhanahu wa taala bugay kita wanti bustan pag Tuhan si Allah Subhanahu wa taala.
Ini pentuhan ini kok bisa bisa menamian. Fadhkuruni adhkurukum. Bangku penne ingat bi, bangku penne heti bi, bangku penne sigi-sigi esep bi, mas labi sa penne aku esep teka. Mas labi aku ke Tuhan teka. Mas labi aku kam, mas labi aku penne, ini gay kam tikipat pun Allah Subhanahu wa taala. Sumegua bang manusia gay ke Tuhan ni Allah Subhanahu wa taala. Mas labi Allah Subhanahu wa taala gay sa Tuhan ni kita bisa ambil. Antag ini magnyata, antag magmatan soalnya dalam kubur. Nih, tu sikitibi, hanggang ako bisa balik sikitibi balik-balik. Yene semura-mura ne ibadat saja de ibadat tujuh Allah Subhanahu wa taala. Yene kepingin sebte tujuh Tuhan terberalamin. Bagi ini asal ini manusia in bang esep ne Tuhan den, bang esep ne Tuhan den. Bunyi sab Allah Subhanahu wa taala, gisab tahala ini mian ipun den amban pengesam Allah Subhanahu wa taala. Tekilala bersama. Nah, kau bang sababan ka pengesam te bitu Tuhan ten bi. Ye ka pejikiri ten bi tuju Tuhan te Allah Subhanahu wa taala, kau kita bagi dapat. Kote dalam bulat, dalam hatiran lekit elepen dalam kubur, malaikat sa yene hinarap ten bi, koi PNS Allah Subhanahu wa taala sigite bi ancele. Sumegua bang kulang atau agani pengesem ti Allah Subhanahu wa taala. Mian labi ini labi bang dalam kubur Allah Subhanahu wa taala gini ti PNS sigite. Bisan duin hetin ini pe sulat tabi gay PNS gay tsem ti bisarin. Bosal ka dapat. Ini mula-mula tag na pinekel mo kita pinekel balik. Wallahu Subhanahu wa taala dirak penekel begitu Allah Subhanahu wa taala balik dalam kubur sabdok kita tilo mula-mula tilo emia sine Tuhan nun. Nah ni kita dapat tu seluruhnya kita Tuhan ti expert kita bi pen Tuhan ten bi Allah Subhanahu wa taala bisa do kita lebak sembayang ge puase kemun dia tak maksiat bangnya dalam kau pin oko mal iko sama maksiat sin Tuhan no ping dawe ko pinano Tuhan ko Allah Subhanahu wa taala kita Tuhan tebi samia namang sabi te bang lu kita lempeg sembahyangan lu kita lempeg ilmu lu kita lempeg hajian paghalakatan harus sami kita Tuhan tebi Allah Subhanahu wa taala mismo dalam pagmasatan dele pas amban kita rusi dunya kita Tuhan tebi kana sedih Allah Subhanahu wa taala semua bang etin dalam kubur ga ini kok kita dapat nangkan pin Allah Subhanahu wa taala magsa gay magsahadat gay hetin ngeseb ene maga ka Allah Subhanahu wa taala wa iyated Tuhanin bangkit ingis mo iya ko ito masalako de asal masin magsahadat nebut Allah Subhanahu wa taala sendiri na benal asal iyated Tuhanin nangkan sumegua pihate bi lebayanin bang ko inge kita mangkin gay dapat ko kita nagtuan Umar tujuh Allah Subhanahu wa taala. Dan buang baninin inin dan buang ban magmatan mang kita asal benal pek Tuhan ten Allah Subhanahu wa taala dok ke Tuhan na samen kehilang ke tujuh ala kata tujuh sumegua ek ka penebut te tujuhin. Ek ka pegesep te tujuh Allah Subhanahu wa taala. Dimen haja sumema kita nebut cuy sang nambahayang memimpin at-tahiyatu Allahu akbar atau ruben sama Allah dah sunai si pelengan-lengan tapi letak jib tapi letak luba tapi letak ini sami anu gitu masih ge buat celah tapi menyebut Allah Subhanahu wa taala ge buat gania ge menjadi si manusia bin ikut kebuatan netin menjikir dimen kok benenggitin dimen kok begbimbitin rumah ge kita buatan kun itu masalah kok kita buatan samian sumegua inang tebi habit inang tebi te dasar inang tebi Lampung sikit tebi yen mengesep tujuh. Ini nebewan lapalai. Ini nebewan lapalai hati nen pengesep tujuh Allah Subhanahu wa taala dati ke ipat tebi. Bisa ndu kita benengko ningko, bisa ndu kita bisa ko itu le samian sang hati nen mayam sumego adalah dan bi atau pengitan dan bi hati si nebut tujuh Allah Subhanahu wa taala. Sekisa ini ya. Dembua hati nen ban yene suwe pagtanda tete yemen bustan pagduhan tujuh Allah Subhanahu wa taala sumego dekat terjegil dan Allah Subhanahu wa taala. Sekedua soal. Sekedua soal. Pionum. Ini soal nomor soal malaikat. Sekedua soal dalam kubur, sini soal. Sini itu sini pindah Tuhan.
si kedua pin sini Nabi Nun. Sini Nabi Nun. Puas amat tu sini Nabi Nun. Direct. Hebat. Kan ya manusia yang itu kan. Kan ya Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah si waktu kita bitini malaikat. Tu saya. Di sini Nabi Nun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Us waingge. Ted bustan pagmatahon ko pagmata tabi ko bang waingge bustan pag Nabi tabi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duman sa pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duman siya. So waingge bustan net. Makin kita kainan magnabi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ini mula-mula ko edu isab Nabi sarab elumian suepek kate penebut tujuan. Pag salawat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk subay tuhut te kemon yene bakas pangandakan din. Semon pangandakan sa amin pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ganda pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala tuhut te bang niya dapat. Bang niya dapat. Ubus nan si ininek kami mian kuito me muskila may problema pasal mian so dumani enuku dumani en inabinin. Mudutan bi pasal bid'a pinay pasal bid'a ka pag-discuss. Pinain ba kuito bid'ahin sa amin kemon sampai maginang zipian bid'a gyud makasari. Nabiginang motor bid'a gyud makasari. Maginang diplano bid'a gyud makasari. Maginang magtana bid'a gyud makasari. Mangan puto bid'a gyud makasari. Mangan sa amin kuwe. Niya pinain Rasulullah magtirang kamuti kayo magtirang buwas. Niya maginang zip niya maginang zipar. Niya umar tagay tabi ga niya. Suwainan sin pag bid'a dada duk gitu bege paman tu bisa kasi discuss. Subay duk gitu bege buhatan. Bege nungguan ustaz ben sampai bida lengo gitu bege. Bidahin ini nan bid'ah bang si pasal bidisara pagi ibadat. Pagi ibadat. Pagi ibadat. Bang niya mag-ibadat sedia ang banatinen. Bang bidisara pasal ibadat. Maghinang ganda pagi ibadat sedia ang banlabayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nan bidahin. So bang duman pag-ibadat geman saya ina ng bid'ah. Ini bang duman pag-ibadat. Duman pag-ibadat ini may ulama pinte may ulama malengkyo bisa bisrarin. Duk kita bigyan lang na pekelete bigyan sunduyan. Duk kita bigyan bekatan kita mikil. Pinero may kuito sa Rasulullah nga sa amin kuito niya sa bid'ah ka. Gay. Ina kuito sa amin kahalan dalam dunya asal magbid'ah mag-alano mag-sisi magsung sa amin. So may wa payaman terihadja. Bangganta pag-ibadat ga silebayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni alu makinang yan mabidahin di bid'ah bagato sumawa bisan duagen ngebut dunya na kakahinang sa amin buruman do umar pag bisan pasal pag-ibadat kuya Sipas natin ang suko. nagmuhay na okay mian bang numan do bisan pasal pag-ibadat gayke okay gayke nan bid'ah yan dagiti may sarap pinain mian pagi magtanay do pa magatian ng Rasul bid'ah yan sige atau maginang jeep atau maginang motor may kemon sinayan mas kemon basta siya bisara ko sikdayet bi ayan pinte kaida am masamian bang kemon binisara ruman pag ibadat ko ito kemon hinang duman bid'ah yan makasari sara so magawa bid'ahin binisara bang egan ta hininang manusia tinangga kakahinang wa Rasulin pag ibadat ayan ang bid'ahin. Nakit na ano sa sindua sa amin lumisara kay bida sa amin kami kita ko to pasabon sa amin kay so wala man kalau man melengkew si bisararin kaidahin kaida asal kaida general enuin bang binisara pasal pag-ibadat bida so nagwa po bang pamantebi so ang kakahinang naman pasal pag-ibadat ina bismillah bagian ang sa amin duman bida yan duman maasiat tu Allah subhanahu wa taala pero inang bidahin bang pasal pag-maasiat ina kuma iene may manusia tinen en bid'ah pagipindi inang dalay itikat dalay pagini pa sa ibarat tujuh Tuhan yan ibarat tujuh Tuhan iyan sumagawa bang may puwas sa banay sa iyan may kahirang tayo may kahirang tayo ito sa amin pinanggagit hinang Rasulin doon na bang naman ibarat bang naman lumaasiat maghinang ko naman bid'ah yan kaya naman yung pag-iruman din pag-ibarat sa Allah subhanahu wa ta'ala nasa iyan iyan kemon kikahinang mo ite sa amin kemon alabayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang dapat hinang tibiduk kita bigay dapat yene sa amin magnabi kita bigay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula ene ang panpenebut tabi ene sa amin Allahumma salli ala Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammad mian ene ko ati bisran sambangen bisa dumen sembahyang sebut di bisi ene labi-labi kudu selalu Jumat mian pekka te benebutten bisi en Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekge dembu amban etinen tasapaat ne kita dembu inin selalu kiamat ke jahannet bang ek kepada butte Nabi en Nabi dan bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mula-mula bilang selalu Jumat samia iya sekitar lu inin pitu sekitar ini si belik tadi si besar telumian ini pende umal agamanu pin malaikatin ini agamanu kau bisa namanya pin alam pun kemo ini agama Islam kuitu mian si demikian manusia asal kemon manusia inwala pin nega agama pun pin rumen Kristen Katoliko rumen Kristen rumen anu sumengua agama Islam. Nah, nasinin teleo tebiko dan buah gitu bi bangku ingge pustan agama Islam bagi agama Islam. Piung koma kau rel. Bagi agama Islam bin agama terima Allah Subhanahu wa taala in ku ingge pustan agama Islam. Manusia bin agama dan agama Islam. Bus ku ingge tet makin kau keenan agama Islam. Makin benar bisa oleh. Ini korek bisararu ya. Korek bisararu hal duman ensenen. Duman bisararu sumegua si waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dembo oras ngurung talin ketek ke PCI si Jibril. Berbentuk manusia. Taruh kisah tekemon berbentuk manusia. Umus ini bisaranen pinne ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kupinne Muhammad hakahanun kupinne bang ine pinne bagi agama Islam bang ine pinne yene agama Islamin bang ine pinne Islamin ini soalnya ansene pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene bin istana dari Nabiya so magshahadat magsambahayan magpuase magzakat maghaji sa amin may manusiain bang tehinang wen lime parkalamian Islam iye agama den Islam dok Islam iye bentel bisara yene liminin rukun atau apartu asal iyan bang tenang dahil nagduwe manusia ay asal Islam alhamdulillah bang ne magsahadat bang ne magsambahayan bang ne magpuase bang ne maghaji bang ne magzakat na po sa momento oras tambi mas importante bikisatan biha menamang terlay kulang sa amin hatinan bang ubos hindi po saan din tinilaw pinakita bang ine pinutan pag-iagapi kung piyo manawang sa ingebe halwa para kalimo kanem oh sige so inshallah sa balik bang nakita ekka belit tawinin yan inshallah yung mga tebot tabi ubol sa Pilipinas asla sa inutan bistadihan ko sa amin ekka manusia pinne Tuhan ko ng Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa pang kuingi pag Tuhan hindi tinut kinay bang Tuhan kapin agama kun suwi agama kun sampai ke Tuhan dong agama Islam. Tuhan si bebe heru hajja kan pengertian. Sampai kita semua saya. Sudah hada wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam.